Wow, mantap geng. Limbat. Besar geng. Tengok saiz dia geng. Dia makan siang geng. Tengok. Siang geng, limbat geng. Mantap. Sekarang jam 2 geng, 2 petang. Hari Ahad geng. Hari ni 16 hari bulan 3. So geng. Mantap geng, limbat. Padu geng. Ikan makan siang geng. Mantap, tengok saya sedih geng. Padu. Kita dapat limbat lagi geng. Limbat kedua geng. Ikan limbat kedua. So ikan limbat tadi yang pertama dalam ni geng. Tengok geng. Ikan limbat geng, makan siang geng. Dapat lagi.